Suara Kapatisi TV. Ka Umpling Sports Club hakalai puai truk lalingkot arah jarap hunrio. Klub penhap perdai kejing rakhi, ya kejing dap san post nam jonggan ke klub. Dah ke penlong ya kejing penbernya beper-per. Usumbut Menteri Rangba ke Jelau ba Presiden Tensong. Ulalong kumukong san hakan ke skin rakhi, kejing sakilang Menteri ke Sorka Jelau ba waila miki shela ulalong kumusumbut kongsan. UMLA ke penthor umkra constituency ba Alexander Elhek kinailam jongka Umpling Sports Club bat kiwe belasah khot ngobha. Buat Presiden Tensong habakaran kumukong san ula kular ba kumunong shnong jongka shnong Umpling unsepin urlong ba kejing shna ya ke mini sports complex ha ke phase 2 belamang pisah da ketenat sport and youth affairs jongka Sorka Jilla unsa shna pendap khamkloi khnang bukan argument toy ke samla ki ba angnut pen pentebet jeladi haki kamela kai sports. Honorable Minister in charge of Sports and Youth Affairs, Bakiwi Department, Hakni Sarkar Meghalaya. Small hangin ay sa rokajing top ti ka bajam. Nila form ki komiti beper na kebantaban penyat ya ki program ki jingpen kre ka bangila sedang nado ka lifeway tarik Oktober arhajar arfsal nila sedang da ka seal of work away niki program bangin penmi fon bat hadin jong kani nila penyat ya ki jingila kai indoor game hapo shnong ki jingila kai outdoor game nangta ka jingila kai entodom football bat basketball hapo shnong kumju ila penya ya ka open football ya ka marathon ka jingila kai ki kena red nangta bat ngila penkut mensi sajan da ka final jong ka open basketball bat ka jingpan bana ya ka raffle draw ticket kanir ka balong ka way niki program ban race fund na ka menta ki jinglut jiksap jong kani ka program ka bangila penyat baru sisnem Na kerpat ji ramba shnong jong ko Umpling di basan wat f pingrop smopha bi in I ya kaching I smopha jungi she chief guest jungi mtasni Shri Preston Tensong. Jungi I lang kaching tap ti ko bajam. Nagar Paru iba Lewis Jirwa, President Jongka
Umpling Sports Club Sngopa bin ai kajing ai Sngopa jungi Syai Sri Wailat Meki Shela the guest of honor. Hagani kapor ni khodru ya iba EL hek iberi MLA jong kepentorung kra constituency bain Sngopa banwan kiu lang shini ke rinsan kenang bengin ai kajing ai Sngopa na kebenta jong kiru kumjuru ni khod kerpat ya iba M Marbanyang iberi chief engineer jong the state sports council bamairu kumju in wan kiu lang shini shapo rinsan bat kumjuru iba penyat Sings aim iberi ex-MLA jong Kamauringkring constituency mamairu kumju in wan shim igani kajing ai Sngopa na kaliang jong ko Umpling Sports Club kum kadak kajing sa akan mau kajing don bentalang jong pi hakani kajing rakhi kajangi ya san kajing dap san paus nem jong ko Umpling Sports Club. Ni kerpat irang basnong jong ko Umpling Sngopa bein penkuburom yaki da ijing ai Sngopa jungi berit. Hakuju ko poru ki reception committee jungi kin priang Sngopa yaki invitees jungi baro daga bapun ko burom yaki haki chakasong jongki. Sena borang ba jing syakriban ai ya kisap sap la national takin koi syaka thong na bodien ban orlo Umpling Sports Club nang shine habaro ilang to nang job ladang benta san postem pura broken hoy isa ang urong ya pati kalawa Nangtahan nakamta Minister of Sports and Youth Affairs Government of Meghalaya Wailat Meki Shela. Nangtahan nakamta MLA juga pentorong kena iba EL hek. Nangtahan nampai si Chief Engineer State Sports Council iba M Marbanyang. Bat kunjuru ya iba penyat sing MLA MDC Bariam Cumi.
to accomplish boleh ya kini para members minta ketua kajeng ya apa copi nak kalian jangka Umpling Sports Club kendiat sepang kajeng ya lenti jangka laseng ya ke Umpling Sports Club nadu usnam kat kendai spa nyau pusan la register ya ke club hauju usnam but kadiru ke club ke ba affiliate but ka SSA Shillong Sports Association Presiden Baningkong kumbala keren menyanaka yang jadi presiden jongi presiden Baningkong ide iba Ricardos Pungrok iba dan ringkat bangi kini kejan bet mene paruan hingga dia ngadang keli kat nus nem menta piladan yang kendai polais nem kata kebaikan buat idang dan pak ni yang dia kiwi ki founding members Kim Don Show buat ni hakani kasla kendau Henry wala Kim Don Show ki jimprat lenti bat ki mati ki baki ki layalam ki nyaisa bani bat kini kalong dien ke pemerintah dei na kini kinong seng bat kinong yalam ki berim bangiyo banraki ya kini kasan pusnem nangkiu irat kadai ke moto jongka club jongka Umpling Sports Club kumbal arwai ka tim song mentan naki nongrai jongi nangni nasional lasang ye ka Umpling Sports Club om tang bangin ra iki trophies lani ki medals hariban pusut aki sama ya ka mensiam jongka jenglong kawai unity jenglong renti ke disiplin ka jengi itu itau perlo ban tena iki kuon jongi bakin lain laki jings nio jingsme kiba buon kiba kenrai hangi kamta makini kiski kemamta ki social ills kiba ngilap ak society ki jongi laseng ka banyirap ki kon sama jongi bansai ki sap ki phang ha ki jingla ka ki prepare nakamta ka jingmentoi ki jongki hadian habot Umpling Sports Club ka jupelong ki program ki babon man usnem amtang menta kasian namar bangidon ka di Golden Jubilee celebration hari man usnem ngi jupelong iya ki program ki prepare ngi organize la kalong ka football la kalong ka badminton la kalong ka basketball table tennis bat ki ngi jupelong ro ka Independence Day celebration nam ta ka jingtip ko jongpi jan man usnem ngi pelong Independence Day celebration hawa barok ki school nyotli ki school ki bodan nasional kentup ya ka BSF school ki yeshim menta la kalong ka march past lani hagi cultural item ko jongki Umpling Sports Club ka yeshim menta hakiwi ki tournament bala penya la kalong dala penya ka SSA lani kiwi ki organization hakisna menshwa Umpling Sports Club ka longteng ru ka champion ha ka women's team berkumju ru haka hoki jongki senrang haki tournament ki penya ka Shillong Sports Association ngiju simentang idan ka football team ka bai simentang haka apolo man usnem bla penya da ka SSA ngiju ai khusnam ru ya ki samla ki ba mi khaman na ke jela ki ba wanra ki medals bat ki we ngiju le ru ya kata di ki kam ki ba bon ba Umpling Sports Club ka jule. We will now have a traditional performance, a song performance by the Mizo community. And the Mizo community is also led by Sri Ricky Rintle, who is also a member of the cultural committee here in Umpling. And also the performers are the members of the Young Mizo Association. We will now welcome all the performers from the Young Mizo Association. Kita
The next song is a Mizo song, and it talks about all the past memories, and it talks about us recalling those memories and those happy times. Sport Club borok kita Sunpost tahun Sunpost 6 ki belaya balesi ki kendat senam ki bangaladon lang amba life rasnem ladon lah gaji trekam senam teng ngelalong ka ketika bon ka ketika diang jong ka dorbar senum umpling kinu ki kam light kadan ko umpling Sport Club ka seng samla jong ko umpling bat ka seng long kami ke bagay tray lang kumkawi ke team ngakan po'y perkat bakla ka klaya ahead ka umpling Sport Club bakla po'y siya ka Sunpost 6 kaji tray kalong balong sukodel bagay tray kumkawi but haki por ba mensua nganu penjerong tan na marag kami at bakriat si yang kamkwa ban singap yak jingkren jong chief guest but guest of honor mo ti hak ti por mensyang ni ong ko umpling ni kwa bakan long ka pleasant peaceful residential area inclusive hak bangi don ke healthcare hak bangi don ki local market hak bangi don all basic necessities henry with time kalanang ya kapor bat mentah ko umpling ka tablong ka thoroughfare ladangi yo sakray kalenti ki banginay kran menta nang tay na po dong surum mo na MES yun te umpling long ka gateway wa pinlet siya ka Meghalaya Assembly siya ka New Shillong Town bat kumju siya ka Negrims IAM Patterter haga tu ka slide mene ilabun bagi demand si chief guest but guest of honor like note bahai gitu kijiman jong ki umpling Sport Club ten nakaliang kejongang ay osngoi presiden mene nga supoi pekat mentan iong ba ngidang bun bha gajaka bangin thau ki indoor stadium and some other multi activity sports activity nakaliang kedorbar senong ngasngoban ong ba iti jaka bhakmat kumbangiwan mene kumanghipet mene kalau crowded ha ko umpling ru kayat ke yang kala block len kala khang lenti la don ki brio ki khap haba ki brio ki di bandage sport negeri sun aji kai la don ka traffic jam hang ni tinga chukwa ban ajumut balada nakaliang ka Sport Club ngila ban integrate yakini infrastructure ke banginang tau hakipor banwan
lesi hangte hakmat ngila bandon namar ka sarkar himantar ka pensyur bha bangin yo yaki multi layer parking kadang dan space hangte lesi kania kan solve for all the time ki bansawan ngamnan even kan sibun re ngasukwa ban ai jingmut ini hendiat ti hakjo ko por ngasu baki Umpling Sport Club iba start bah niyo ru ka opportunity ka biang bah hakaba chief guest but guest of honor kidi kitra sinong jong sinong umpling tingi welcome you visa sisian sa sinong jong visa ti ngamdan iban ong sibun hanre nga sukwa banong nakalyang ka dorbar sinong Yafi ke Umpling Sport Club ngikloy bandan batfi to achieve your mission hakajing mut ke jungfi nginya trai lang kumbang ji trai bros kata ya ke ka kam ka ba mafi philang ya chefrang kumba phila highlights mene hakatu ka slide show ke jungfi Haki arsur babang Serbabang alingin ya roy lang banten sanang ya kasmi bakar pang Warai lingkat ya serbangan kan ude ka serbami na duduk no Aiki surkin syok lang kapen wandur pen bangga kau yang ki asur gini renti Nien roy da ka serbabang ka surka Yai lenti mendai ke por ke balengkot nasngau thu hakine ki sanpau tuli ki snam ka Umpling Sport Club kale kendo shibon ki jinge ki challenges tamba kila ya trash tom tekene ke celebration nganget bagadei ke por bangin pai bangin reflect bangin ai kublai yaki nong seng yaki bala contribute ba penong yakane ka sports club kumbalong menta bada kejuk ke por bangin perkat na ka benta ka lawai lene ka future ka panuan bada kum kini ki celebration ngahi alade
kasait penkhia yang banakan mau ru haus nem arajar khapra por bangadang syajit nengkong banlong kum MLA ha ke Meghalaya Legislative Assembly na ka Tujuai constituency ondang ala syajit ngas nyau khia shu kajing nyau khia jonga kalong bamenta ngala don ha kani ka role hakane ka responsibility baka kamram jonga kalong kabangan nang trei kambha shu yakitei kiba mensyua bat kajo yangi yaka umpling sports club rokumjo kamtam yaki members kibadon menta kadai ka kamram kajongi bakumno banginang yai trei syutom bahkan ni ke sport club kan nang kyu syakran mdei bahkan nang hier na kata kadau kadai ka por ka bakhiam hayangi man perkhat bakumno bangin trei bangin pengkyu ya kan ni ke sport club ban mene irang basnong ila syukran ila pentip ya pi ba nakaliang jong deputy CM bat nakaliang jonga ngila long traisnom isu ong tangkat tahi tengah kumubadang samla tang hapen syai yo ba kinong song ki perkhat de kum waipat kat kejing song shani kadai by choice ndai by default ba ngila shim iwei jaka ba shen ngin sedang bante ya ke yeng ban shong shani te meni ila mo ila yathu tengah sngau ban pensyai tengah sngau komen ban yo ban yadon bentalang hakini kisngi baladep irang ba snong ila fukol yang arsin laisin tambah kadai ke por ba bonkam tengah panmap ni ipet la don ki program te wat sngewe la ar laisin tengah ongkat ke closing tahap late la dam late te yo be snong pat yenga tementa ke sngi ngas ngau komen bat kumba pile yo i ha kajingelam jong isar Conrad Sangma kum i chief minister isar Preston kum i deputy chief minister bakumno ke sports kala kala lada pipai hakipor bermensua ke sports department kadai ke way na ki minor department marway ngamar ngaladei utraisnong bat ngan sawan biang ru ban song snong ngapet nang tenamadan ngayo iya kajing pu kajing ping jong kaneka celebration kabengidon habai rangba snong ikren yaki program ki baper u presiden u secretary ngayo i bakin nong sim menta paro nodu kabasdang hadu menta kabarkut kidai kitrais nong sudah bat ngatharai kadai kasin kabanengkong yanga bangan mat ia kabakum kanika function barok dei ka homemade sudah chief guest honor homemade kinong ruai ruki homemade kinong tem ruki homemade barok gitu ke items barok kene ke homemade sudah kane kapen pau shisha baka umpling kandai kajabing om tangka ul shilong
Henry wat ia kan news long rukum ju. Te habalai keren siapa kahumit menai presiden baru sekretari jongka sports club kilai keren kilai penpau te habau chief guest baru guest honor kidai kahumit ngaget skem ka phase 2 kan saja ban pendep ya kani kabangamut ban ong syu ka mini stadium ngalah ban ong bakadeka sports complex ka mini sports complex hang ni hapok asnong umpling tengai kublai sia hajarmu yakin nong ya lambarat ba jong ka klok kabakam pela sisu akajinga rakhe san post nem ngatarai ka sin ka banengkong lani ka ba ardu ka banga experience ba u founding member undon rengkat lembat ni imadeng ba i kublai sia jaru kendai paulais nem pidon ngangla kriat lapong tu piai yong em ngadak sahaj dengan itenat ia ka spirit ia ka jing syat ke jing klanjong pi madeng ban ngi duai ba ublei unang yai kerku kerhai bat ka jing don ke jong pi ka penlong ia ka nega sports club ba kanang jam na wei maumer sha wei par maumer tengam kwa bada ai kublei i wei pe wei le klub na ka jing ya don jong i ha ka nega janmit ngangai kan long kaburom kabakraw om tang ya kasnong pling Henry ya kajelahi jongi parowe